It must be fun having a sister about the same age as you. Well, sometimes it is. How similar are you and Kelly? Or are you really different? Well, we're both pretty reliable, but I think I'm more reliable than Kelly. Well, you are 2 years older. How are you different? She's more flexible than me. She's a lot more flexible. What do you mean? She's the type of person who just goes with things. And Kelly is also really forgiving. She lives by the motto, forgive and forget. I forgive, but I never forget. برزان او کسیت حتی وی وانه هاتین و گوری ندیتین او کسانه یت کو وانا گلک بیگ ود خینن بیجید کرتن از زانم گلا وانا بیگ ود خینید تو سرکف نناینی پشت راز با و تو گوری ننابینی او کسا ده گوری نبینن یت وانا که بتنت خینن تروجه ده و وی ایک وانه وی وانا بتنه 3 جارا زیادتر دوبارت کن اگر تو شوان کسا بهید وانا ایک وانا تروجه که دا گلک جارا دوبارت که دی گوری نبینی اگر نه تو گوری ننابینی برزان it must be fun يعني دوید واسا بید یعنی دی گلک خوش بید أسستر تخيش كبيت about the same يعني همان H عمر as you يتا دي خوش بزاغ بيت دي خوش بيت اگر تخيش كبيت همان عمرو جي ده. It must be fun having a sister about the same age as you. بو هندك وقتا وصايا بو هندك وقتا. Well, sometimes it is. similar يعني وكبي هين چا وكبي وچا اياته ويا كلي خيش كتا كلي هين چا وكبن. How similar are you and Kelly? ام هر دو گلک ریالابلین یعنی چه؟ یعنی جه باری و سیقینه but بله با I think از زرد کم I'm more reliable than Kelly از زیادتر یا سیقه ما اشوه اش کلیه باری سیقه یا جعتی ماده خوب ده سر آخر بتا reliable. Well, we're both pretty reliable, but I think I'm more reliable than Kelly. 2 years older يعني 2 ساله بعمرتر يعني 2 ساله مازنتر تو 2 ساله جب عمرتري جي ماستري هين چوا جيك جوازن different جواز similar يعني وكبي بس با different يعني جدا فرق. Well, you are 2 years older. How are you different? أو شمن flexible ترى يعني چا flexible ترى شمن يعني خو بتر تكون جينيت تماما. She's more flexible than me. ما بس تتبي چيه يعني چا. What do you mean? type person يعني شوان جوره مروفايا قال تشتات جيت. She's the type of person who just goes with things. هرواسا كيلي يا چايا forgiving قالك ليد بوريت قالك عفوت كت. And Kelly is also really forgiving. lives يعني جيت قلبي موت وقلبي دروشمي يعني forgive and forget لبورا وجبير كا. She lives by the motto, forgive and forget. از چام از لید بورم بس پاس چجارا جبیر ناکم. I forgive, but I never forget. برازان هیچ کیش جوری نه هیچ وی جوری نه جبیر کن و نهلن چه کس بلاوت خود پیز و اتناف مشکه و دا پیاساب کن این با آرام یاد دلی خو جبیر کن و لید بورن و شوان کسانه ید کو ابد هزر طول وکر ندانه کن یعنی شیش کس دینه ید بجن مادم خود جهنم چکره و تا لیبورین و عفو بتدی بس نینه و شوان کسانه ید بجن اگر ناف بین وان کسان و بحشت لیبورین ها مبید املی نابورین و شوان کسانه ید بجن کو سر مقبر عفو کرم تنه یا بس نینه یا تمام نینه شوان کسانه ید بجن اکش رساله روژا ججنه یا لیبورینه یا بس نینه پشتی و دویتن حساب بهتا کرن از حس کمید کومید ادا خو کشف نکن نبیجن همه دلی خود هزرا خوب کن بخاطر بارزاد